So I fō manuia ma le langi e mamai lu tātou watu no o i le nei fo i asu fōu ma le nei tai au fōu o le asunga fua e apo le asunga fua mua mua o le nei masina e a o le asolona lua le nei o Februari lua afe lua se fuluono fifia i o falofa mfatalo fatu ai lu tātou watu no o ma lole so i fō manuia ma le langi ma le fō mai ai e whanunga le lei o le nei tai au e ono le alofa fai pea ono tātou tāpa au sini le langi. A matalia foi le tautua ma le mnanga la wala leo si ufonga o Samoa e whapena ona teitau luaina ma le mamalu si o tātou atu no ili ni tai au. Ia e le i whianga i le tangata malana e ati ai. E mua lavora tātou whaatangisia le ngango le tua. E ala ilana puipuinga malana tausinga i ati i tātou wilpo ana po. E ui lava ina i winga lolo wao le tau wil whai unga le vai aso ma le aso ne nafi. Le foi tātou te mori mauina le nei tai au. Ia, ai leo mawhai lavona tu ua, ia mawhape na foi o na avesea le anga le lei fai pea o le tātou tua mo i tātou. Ia, o le melea, e singi o tātou tu i fai to o le langi, ia, me sei foi, ia, tātou sa ili whanu manga i le upu fono le tua e to o matau ina ai, ia lo tātou wala whanu tua. O le melea o le tātou tāpo inga i le tua, i le nei vaenga o le tai au sau niam tāpeneina lana ona le fionga le ti a kono ia tuli mangalo mata awha ma le mitanga luenga sangatu Ioane Poseko mai le fionga o Sinamonga o le Kalesia Katoliko. Samoa a mai se le tātou pureanga i o le tātou mtanga ruenga o mai a se o tātou sulaina le alofa ma le angrelei o le tātou utua o no le tele o ana me alofa fua o e fuaia i tātou a mai se o lana me alofa o le ola o mai au tau finangalo tu fatasi mo mātou loto tātou whaia le nei sauninga ina ia mawalunga i pelo na vi inga e whāwawau i le sua volta ma le alo ma le angang pa ia. Amene. Tio tātou talo. A fio mai a oe angang pa ia ma futeina i mātou le nei aso. Mātou te whawhutaia oe lo mātou o tua o no lo wanga le lei o mawhaiai o na maua pē Samoa o mātou puleanga e maiso i mātou malawa whamanuianga mai lau o fio. Mātou te talo lo mātou tua, fio mai ai la mātou sao ninga nei, ina ia mpapena o na sao mauli, manui ai me uma mātou te whaia, ai maise o le sira whaafonga si o mātou atunu. A fio mai a oia nganga paia, o no lo lava suafa Yesu o mātou wole ma mātou wala ua tuai nei. Amene. Tātou vi atu i le atua i lona viinga.
ia fatasi le li ma o tou, ia fatasi o ia mo lo ngang. Forfolanga o le tala le leia le li, mai le vengelia pa ia luka. Luka lona mtaupu e lua, la forfola mai lona faiupu e lua sifunu ma le lua, fa wau faiupu e fa sifunu. O le matua, wailoa e o mata le fa o le tanga, ma ia te oe. Wa toa na aso le fa mamaina o ia, e tusa ma le tula fono mose. O na la au mai lea ia te ia i Yerusalema, e tui nā tuai luma o le alii. Pe ona tusia i le tula fono o le alii. O tamatane ulu matua uma e taua i lātou e paia mo le alii. E avatu foi le taulanga, pe ona fai mai ai le tula fono o le alii. O le ulunga manutangi, po tamai lupe lua fua. Fau te foi. Sa Yerusalema le tangata ingoa ia Simeona, o le tangata ami o tonu o ia ma le ami o tua. Sa whātaritari atu o ia e le whamawhanawhanaina o Israelu, wa ilunga ia te ia le ngang pa ia. Wa uma ona whalia ia te ia le ngang pa ia, nā te le iloa le oti se ia mua iloa atu le keriso o le alii. O le nganga waruai o ia le marumaru, wa au mai ai le tama o Yesu e ona mātua, ia la whaia ia te ia whapei ona tatau i le tū fono. Ona sapaia loa e ia ona lima, wa vivi atu i le atua wa whape atu. Le ali e te tuina atu nei la wauna, ia alu malemanuia pei o lau a fionga. A wawa i loa e o mata lau whao le tanga, wa e saunia i luma o nu umalawa. O le malamalama e wha malamalama inu ese, male mamalu o lo nu o Israelu. Wa ofo lava lona tamama lona tina i mea ua tā ua ia te ia. O whamanu ia atu Simeona ia te ila ua, o whai atu fo ia Maria lona tina. Whauta, wa tū le tamane e pa uai, ma toe tutu ai ta ngata e tō tele o Israelu. E whai fo i ma whai longa e tau leanga ina. E tu ia fo i lo lava loto ia ati le pelu. Ina ia whaalia mai ai, ma natu o ta ngata e tō tele. Sa iai foi le profeta fine o ana, o le fine o Fanuelu, o le ainga o Asera, o lo matua o ia, sa la nonofo malana tane i tausanga i fitu, talu ina taupou. A ua oti lana tane, o ona tausanga foi o tusa, ma le valunga fulu ma le fa. E le ialu ese ia i le malu malu, a ua au auna o ia i le atua i ana pongi, ma talusanga i le ao ma le po. O le alava i tuaso, o sauai o ia o whaftai atu i le atua, ma tautala atu i ate ia i tangata uma, he na whatari atu i le tongiola i Yerusalema. O uma ona whaia i la ua o mea uma e te tau di tū la fono o le li, ona foi atu lea i Karilaia, i la ua ai o Nasareta. O tupu le tama, ma ua malosi lona loto, o tumu i le poto, wa i ate ia foi le alofa o le atua. O le tala le lei a le lii, ia vi ia o e le lii Jesu Keriso. O le aso le nei, whamamalu ai e le kālesia o ao, le momolinga o Jesu i le manumalu. A o ina i tātou me le amatanga se ia o mai nei o na pō, lo whapenao no tātou whamamalu pēa le nei aso tāua. O le aso le momolinga o Yesu i le malu. A o i foi tātou te, i loa ai ma whamanatu mai pē ai tātou. O Yesu, o ia o le atua, a o ia foi o le tangata. E leo whapenao na whaungap tele Yesu lona i tua. A leo tātou whailoa ele nei aso whamamalu. Pe on tātou whalongolongo ai i le evangelia. Pe mai ua mamori ai o ia le maru. E ai se pesili e, tau ono tātou pesili ai. Ai se a, o toi mamori ai Jesu i le maru mo le whapa ia ina, a o ia o le atua. Ai se a, o toi mamori ai Jesu i le maru mo le whapa ia ina, e le aisa na angasal.
O fesili e ao no tātou tilo iai, mau tātou tō manatu ai i le tātou whainga malanga, ai maise, o le savalinga o lo tātou savalia pēi le neila lo langi le tūmau. Au i la le tātou te ilo ai, le alofa pēi lea o le tua, e ala ilona alo Iesu Keriso, au ina mai e liu tino tangata. Ma futa fatasi mai tātou, le alai whaatino i pēa, pēi ona, mo mori e lona ta mama lona tina, Iosefa ma Maria, ave i le malu e whapena, ona whapa ia ina e tusai ma le tū ma le anga Israelu i nao na pō. A whanau mai se tamaititi, ona mo mori lea i le malu. Ave i le osi taulanga, a mai e le whamanuanga, a mai se o le whapa ia ina. Lea tātou te, ta talo i pēa pēa o le taimi tātou, ta talo ai le losario. Miste lio lona whawhawhia, o le momoringa o Iesu le malu ma le whamanga o Maria. Whamatunga i o lo whapenao, a mai pēa le kālesia, ia i tātou le au whatuatua, a mai se le kālesia o au, ina ia awane i ngalo ia i tātou. Le alofa leo le tua o lo sa mai pēa ia i tātou, e ala i lona alo Iesu Keriso. Le fo i lau whapena, o na au mai ai se whataimbuanga lea ia i tātou, i le mea te tau o no tātou whaia. E mai sei tātou o mātua. Le ala tātou mtawha i o i whai. Ia tātou whanau. Tau na ave le wharsā. Whamasani ta mai te momoli tau langa pa i o le misa. Ave i le lotu. O inae mai e le whapa ianga o tātou walo ma whanau. O inae mai e whamanuianga le atua ialo ma whanau. I lo lātou wola tuputupuae. Whapenao na iei pe whamanuianga le atua ia i lātou. Ai mai e foi pe ona mai e Yesu e momoli le osi taulanga. Le wa ia sa kalameta e whapena ona tilo ai tātou mātua wa ai po papa tiso lo walo. Pelo niso i tātou mātua. To titia whailu tō lua o tamititi e fitua ave papa tiso. A o le taimi e whapena ona anga sala ai le tangata le al me whai. Ave whai le kofisio. Momoli le osi taulanga. A mai e le whapa ianga le atua. Mai se o tātou walo ma whanau. Ma aia ma le whanau noi, nei vai tau, i le soifuanga ma le olanga o tupulanga, ma le toi nā tia, le mālosi o le aisa, le marijuana e mai se, te le tupulanga o mai maulo lātou soifua. O tumu ai ngau tai, i le whale pui, i alo ma whanau se a, ese le mea whasino iai. Ese le mea whasino i oele ta māma le tina, alo ma whanau e le mo moli le parsa, whamasani ai lo lātou soifua ma lo lātou wola. Nere ai ngai o le tua, o le nase whamanatu o le nei aso, tau no tātou manatua ai mea na whaia Iesu, a whaina mo moli Iesu i le manumalu, whamama ai o ia, o le wala au wona mo i tātou. Whamasani o tātou whanau e ave i le manumalu, ave le taulanga pa i o le misa, ale manai o le si, mea lea mtu a maanga le kalesia, taimi o le taulanga pa i o le misa, umar komenio, a mai alo ma whanau e whapa ia e lo si taulanga, a watu e i whamanuianga. Ai Talofa ina i whanau o lo whapena, o na whaasino pēe, mātua i me se, lei se upu e vei ai. Ia, o le nāre whi au fola mo i tātou di, nei tai au Samoa, e maiso le tātou pureanga, tātou o mātua. Ai oi nei se, o na whaasino, lo walo i le mea tau ona, ave i ai. Le ia se si mea maua i whamanuianga, na o le lotu. Pe a whai te whaasino, lo walo whanau, i mea te tau, malona o langa. Whamanuia mai le tua i le nei, aso, ai maiso lana upu fola o forfolaina mo i tātou, tō matau wina ai le tātou whainga malanga, ai maise, o le nei aso whama marua i le kalisia o au, le momolinga o Iesu i le maru. Amene. Ki o tātou talo. Le atua sisilia selo mātou matai sili, o e lava o le matai sau o mea uma, o e o le tamalofa, o e le tamanga le lei, mātou te whaafitai la o fio. Mo lau mea lofa o le ola o e fo ina pe ia Samoa, e maise o le tele o au whamunianga sa saa mai mo i mātou. E ui lawe no mātou se maanga sala, ai wei le sila ia vaenga le atua lo mātou tama.
Manu malo pe ia te oe lo lofa tu noa ma lo lofa muti vale o lo saunga le mua i pe le fo launga lo nu ai mai so lau e kalesia le tua matu talo famanuia so matu o tunu nei i tau mamao ni mala fale natura fa pe na ona lama ti ai lo matu so fua mo matu bola ai mai so le amatanga o le nei tau sanga famanuia mai le tua i so matu mtanga lunga nei famanuia lo matu puleanga te mao le puleanga mai se le tua inga sa i ratu malawa o ona ngā lulua so se fata fautauranga ai mai so Samoa atoa le lingi mai au famulianga ia i matu malawa le nei aso o matu fama maruai le momolinga o lo walo Yesu Keriso i le maru fai le mafata i mwanga i mea ao no matu sava vali ai tu sa ai malo lava fina ngalo o le nalo matu talo le rie o matu wole mo matu wala o tu nei alatu ya Keriso lo matu wali amene il suafa o tama malealo maleangang pa ia amene. Mo le lenga ngol fafteitele le fionga il tia kono i tuli mangalo matafa me le kalesia i oni poseko e kalesia ka turiko le enfionga sina monga e ala le upu folo wala ngaina mo itantou ile nei fo itaiao to mo tawina i fo ilu tantu wala fantu tua ia fai lea ma fantu e pa ui se ele lei ia tupu maola ia fai fo i ma fe au ta ua i le nei fo i vaiaso ma le nei fo i aso le amatanga o tiu te mga luenga ia le fe au fo i wafape nao na folofolaina mo i tātou whamanuia le tua i lau fionga il tia kono mal fale tua ia me sio le fionga i fo i man ngā luenga le tua le na fo i tua le tovine ma le tātou mtanga luenga Ioni Poseko i nai sina monga ia me se fo i o le vai malima e tautua i le ngā luenga o le tua ia o le tātou taulanga whawhitai ma le tātou taulanga whamanule nā i le tua ia he wasa tā oto le tātou atunu uli pōna pōi whengai fui malolonga ia e whawhitai le tua ia wa teita isaunga limu mai lo o tau soifua lau le lei ia me solo mātou wola vi inga o le tua taurunga tuai le tātou tāpua inga ia mō le nei fōi tai ao kolisi whawhiwhiau po le kolisi te lo sia i moa ma le vi inga le tua o le tusipa ia.
se kua ia isi au fai pese i ua lewa. E pei lau lea. Whaafofonga la oi. Le puni a la waa. Benino tia whau. Ai whaafefea whale whatu e nari. Ma'atunua. Siaki la pana. Tapu tota chill. Le tu AP male, fai yaso serenaders. Asuao Felice Micaele. Le matangi vai se sai. Le fui facasio mali. Tia maa. Heavy tamba. Rosa bye bye. E vai vai le mataofi pe ana fai ai tu ma. Ele avia in fai mata ai via via ai fa. Le rosa a le faccio tawanga. Le tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le si fofonga o le aturu le 2AB. Te mele wante le tautua malaunanga la wala leo le si fofonga o Samoa le nei ua tonge lua se fulu minuti o na tāleo le itu lai fitu e fia e o falofa ma fa talofa ma fa malo atu e lu tanto wantu no ile nei fo I vaenga o le tae ao ia e ui lava ina tanto moni mawina winga lo wao le tau a mate mai lava ile aso ana nafi e a ile aso atoa fa solo mai le po ana po le wa tanto wo bia mai le nei aso fo ia e fa fetai le tua ia o le ai te saunga le mu mai lo o tau soi fua lau le lei ia a me se foi ia o somato wola mai vai ia ono le anga le tua o mai al tatu tulanga osi ma le tatu tulanga fa fitai ala le tatu tapo inga le tua le ni tai au pe ona sam ni mata pena ina ia ma folo ina foi le folo le tua e lana ona le fionga le tia kono ia tuli mangalo mata fa me le kalisia katoliko I sina monga le matanga luenga Ioani Poseko ia a mese ai o vi inga o le tua sa whapena o na iai foi ia wa lava le tātou taimi ia mo le tātou tua ia wa matalia foi le unanga masani ia le tautua ma le unanga la wala leo si ufonga o Samoa taito luaina ma le mamalu si o tātou matunu e ala ilana por kalame masani Talofa Samoa e fia e wha Talofa tuai lu tātou atunu ia I ona tūlanga wha lupe ina ia a mese ai ia Samoa mati mai lava I ona ao si pa ia ona iu ia wha Talofa tuai I le ainga o ona tofia le tua ainga salvi e so se whanta whainta ulanga e fia o lo wha penao na wha le malu wa foi le tala ina o le tala le lei ia maranga luenga le tua le tātou wantunu ia I teita I le tātou wantunu le tāwhatolu o le whainga maloa Samoa maloa soifo manuia ia malelangi e mama e fia foi e whatalofa ia Samoa atoa ia I le tātou wantunu I tupu maltamali I whale o polo whailaunga whale tua matausi ia me se foi ia o le whanau ia le neitai a fōtali tonu o se vai aso pisi ia ma se aso ngafua pisi foi le nei aso ngafua la tuia ia wa le vai aso le nei ma le nei aso le a matalia ai le whanau ia la tua onga o le nei foi tausanga whamanuia toile tua good morning tamaiti ia teimi le nei wa taua na e ala fia
ia ua te tau fo'i ona fifia lo loto le la e toi fo'i le aonga o la e filoa ia tu i lau fai aonga ia o au wo ia mai le malolonga umi fo'i le sa e fea ngai ma oe inga i le nei tai au ia whapenau na whawhifia ina i tātou ia whapenau na ala usu i le nei tai au fai sam te talo whawhitahi le atua i le taitai mai o lo wola ia o lo so i fua ia i le nei tai mi le ala e toi fo'i le aonga ia ave ese lo le ia afu ave ese lo walunga ave ese lo whapaie ia ave ese fo'i lo le whaantuai al te mine matauna e vanveala i lunga ta pena i le aonga e fiso soani fo'i il tinam tama e wa ta pena nga ia mai usu fia mai lo i le aonga ia whamalo toi whatalofa toi pito la awa matua wa lea ua amatalia fo'i le latou ngā luenga latou ia pe ia ona silafia ia o lea lava na amatalia mai le aonanga ma le tautua le tātou ala leo i lona luas fulfai tu la le nei ua amatalia pe ona iai lana 24 hours activation ia ono le matai tuina o le tātou tala o le tau ia pe fo'i ona tuina mai ai le tātou ofisa o le tau o le melea o le awhafonga le tātou atunu ia i se reporti lanta mai o le tātou tala o le tau ia wale nei aso malu tātou atunu upe ona iai. Talofa lava o le tātou tala le nei o le tau pe ona tuina mai o le ofisa o le vaai tau. Whamtalanga winga lolo wao le tau, numera 5D o 5 mō lau whanua ma o ngā sami o Samoa. Whamawina le ofisa o le vaai tau le tūn la e 5 i le tai au nei o le asunga fua, a so lua le nei o Februari lua afe lua sefu wono. Whamalusia lapta inga o timunga mafa, whamalusia lapta inga mō lolonga, whamalusia lapta inga mo savili malolosi, whamalusia lapta inga mo o ngā sami. O se vaenga whaatupla ia o whita ia inga o savili mati munga, e whiso ta ia tu lea, i pe au ma maole ea, o loo ta oto nei lanta atu i motu atonga, ma o loo au maia pea winga lolo wao le tau e pe o na whamawina i vaenga umaole antunu. Mai le po ana po se ia o mai le tai au nei. O nei winga o le tau e ono au mai a pea ti munga i nisi o taimi ma e mamafa e ma lolosi, ma whaatau tau savili o le laito e lau savili mai mātui sifo. Whapea nei wila ma whai titili mo le so, o whamau maunga o lo o whamawina aile maululunga o ngalu mauma, e sili atu i le 3 mita e a fua mai i savili ma lolosi o le laito e lau, o lo whaantupla ia i pea winga so ma te tafe o le sami. O lea e whaawawai pea lapta inga o lo whamalusia mo Samoa atoa. A fianga o noalia e mai, e mamafa di munga puaoa ma mamase e see a wala i no fuanga maululunga, ma e lolo vaia no fuanga i tafatafahala. E ono iai ele solo whapea lo longa i vaitafe ma no fuanga maulalalo. E ma lolosi le whaantautau savili i taimi o ti munga mamafa e so ma te tafe a wale sami. Taulon tau mo vaenga uma o Samoa whamawina le ofisa o le vae tau le tūlai a whale lima i le tai au nei a songa fua lua o Februari lua afe lua sefuruono. Winga o le tau o se vaenga whaatupla i o whita ia inga o se vili mati munga o lo ta oto pea i lunga o Samoa. Ma o lo au mai a ti munga mamafa ma sa vili e malolosi o le la ito e lau sa vili mai matu i sisifo. Fautuanga ma lapta inga mo ti munga mamafa o lo whamalusia pea mo lau whanua uma o Samoa. Lapta inga mo lo longa o lo whamalusia pea mo vaitafe, ma no fuanga mo lalalo e awhia ngō fie. Lapta inga o savili malolosi o lo whamalusia pea mo Samoa atoa.
Talo le tau mo upolu vaenga matu I sifo whatwha pia manono, sa e sau te sifo, a le ipata sa fatasi umu malefanga, mo le so, e ta ape solo ai timu ma e mamafa whapea wila mawhai titili, o sa vili e malolosi, ma whata utau o le lai to e lau. Mo sa vai, sa e matui sa e sa le longa sa le aula matui sifo, a vawa sau fale alupo sau te palauli lata mane yafu, mo le so, e ta ape solo ai timu ma e mamafa whapea wila mawhai titili, o sa vili e malolosi e mawhata utau o le lai to e lau. Talo tau mo o ngā sami mga te whale o Samoa whamawina i le itu la awhale lima i le tau nei o le asanga fua, lua o Februari, lua afe, lua sefulu ono, se I aulia le vai luanga o le poana nei. Winga o le tau o au sa vili e whaasole na malolosi o le lai to e lau, sa vili mai mātui sifo o loo a fiai o ngā sami o Samoa. Fautuanga ma lapta inga mo o ngā sami o loo whamarusia pea mo o ngā sami uma o Samoa. O se vainga ngā te whale ma o ngā sami I mātū mo le so, o le aangi le lai to e lau se vili mai mātū I sisifo wha se fulu lima I le 5 kilomita I le itu la o ngalu, e tolu I le tolu tesi malemita lona maululunga. Ngā te whale ma o ngā sami I saute mo le so le aangi le lai to e lau se vili mai mātū I sisifo, e tolu sfulu lima I le wha se fulu kilomita le itu la o ngalu, e tolu I le tolu tesi malelima. Tūlanga I le o se vainga I le tatu tala o le tai o le temile nei o lo o PLL le tai I ele fuafuanga I sua tutu I le tai I le toe lua se fulu ma le wha minute le itu lai valu I le tai au nei. O na toe PLL le o le tai I le awauli I le toe se fulu ma le lua minute le itu lai lua I le awauli. O na toe sua tu I le o le tai I le poana nei I le iwa minute le itu la e valu. Talofa ni malo ni le atu to e lau. O le tala nei mo le atu to e lau. Tala o le tau mo le atu to e lau. Sau nia le ofisa o le vai tau le itu la e ono I le tai au nei o le asanga fua. Lua o Februari, lua afe, lua sefuru ono. Lapta inga mo sa vili malolosi sa whaamarusia mo o ngā sami o le atu to e lau ua whaalea o ngā ina. Lapta inga mo sa vili malolosi sa whaamarusia mo o ngā sami o le atu to e lau ua whaalea o ngā ina nei. Winga o le tau, o awa sa vili mai I mātui sasae o loo fitia ai le atu to e lau. Wainga I le tau, mo to e lau se I au lea vai luanga o le poa nā nei e awa oa ini se o taimi, whapea timu pupuu e iai. E whio lolo, whaasolo I na malolosi sa vili mai mātui sasae, ma e whaata utau ini si o taimi, o le sami e si whaasolo I na sou. Wainga I ona tuwa atu o le a awa oa ini se o taimi, mana I timu e ono I ai. Greetings and good morning to our lovely people of Samoa, and here's an update of your weather forecast. Issued by Samoa Meteorology Division. Public and Marine Severe Weather Information number 5D05 for Samoa, issued by the Samoa Meteorology Division at 5 a.m. Monday, 2nd of February 2026. Valid heavy rain warning, valid flood warning, valid wind warning, valid marine warning. An active convection zone lies within the vicinity of Samoa that links to a trough of low pressure system currently located near the Tongan group. This system continues to bring deteriorating weather over Samoa as observed last night into this morning. This system is expected to generate scattered showers with periods of heavy falls, strong and gusty wind as well as thunderstorms for today. Due to this weather condition, the risk of flooding in major rivers and vulnerable areas remain high. Also, the waves observation recorded waves height exceeding 3 meters over the marine waters of the group due to strong northwesterly winds. Therefore, the above highlighted warning are remaining valid for all of Samoa land and marine waters. Potential impact: heavy downpours with poor visibility, foggy and slippery roads over mountain passes and range, and pooling near roadside and waterways,
possible landslides and flooding in major rivers as well as low-lying areas. Expect strong gusty winds during heavy rain, strong currents with rough seas. Morning district forecast for Samoa issued by Samoa Meteorology Division at 5:30 a.m. Monday, 2nd of February 2026. Situation: an active convection zone remains within the vicinity of Samoa, bringing heavy rain and strong northwesterly winds. Advisory and warning: heavy rain warning remains in force for all land areas of Samoa. Flood warning remains in force for all major rivers and low-lying vulnerable areas. Wind warning remains in force for all of Samoa. An update for Upolu, north-northwest, Fanfa'apia Manono, east-southeast, Alipata, Safata, Siumu, and Lefanga. For today, scattered showers with heavy falls and thunderstorm. Expect strong and gusty northwesterly winds. An update for Hawaii, east-northeast, Salelonga, Saleaula, northwest Avawa, South Falealupo, South Palauli, Lata, and Niafu. An update for today: scattered showers with heavy falls and thunderstorms. Expect strong and gusty northwesterly winds. Morning marine forecast for Samoa issued on Monday, 2nd of February 2026 at 5:30 a.m. valid until midnight tonight. Situation: a fresh to strong northwesterly wind flows prevails over Samoa's marine waters. Advisory and warning: marine warning remains in force for all marine waters of Samoa. Northern marine waters for today: wind direction northwesterly wind, wind velocity of 45 to 50 km per hour, waves of 3 to 3.5 meters. Southern marine waters: wind direction northwesterly wind, wind velocity of 35 to 40 km per hour, waves of 3 to 3.5 meters. Today's tide time for Abia, Monday, 2nd of February 2026. We're now in low tide. High tide will be 7:36 a.m. in the morning. Low tide 1:48 p.m. and high tide 7:51 p.m. or 9 more minutes to 8 in the evening time. Talofa ni Tokelau, here's an update for your weather forecast. Morning forecast for Tokelau issued by the Samoa Meteorology Division at 6 a.m. Monday, 2nd of February 2026. A strong wind warning previously in force over waters of Tokelau is now cancelled. A strong wind warning previously enforced over waters of Tokelau is now cancelled. Situation: a northeasterly wind flow prevails over Tokelau. Forecast to midnight tomorrow for Tokelau. Cloudy periods with brief showers. Moderate to fresh northeasterly winds, gusty at times. Moderate to rough seas. Further outlook: cloudy periods with some showers. And that is your update weather forecast and your severe information. Severe weather information for Samoa issued by Samoa Meteorology Division. And an update for Tokelau weather forecast. Pe ona whaafonga mai luta tu wan tunu mai moa whaafonga mai fo'i le nei vaenga le tai au pe ona tu ina tuaita tu talo le tau i le nei fo'i a songa fua o le tulanga le na mo le toilanga ngol whafteitele i le whionga i a whaese ma le tātou vaenga o le official va ai tau o le matei tuina o le tātou talo tau pe au na sila fia o le vai tau po le piviota lava le nei le iailu tātou wantunu o vai tau lava o le tau susu po le vai tau o matangi a wha le ala iai vaenga whapenei au te tali tonu ele o malo lofo i le tātou vaenga le official vai tau e tuina mai reporti la tamai o le tātou ofisa ma le tātou talo le tau mo le tātou wantunu wa fo i le sila fia o leo wato
tolu minute li tu lai fitu tar fitu fa fonga le tanto wan tunu I tanto tan fo mai vai fanua pe on saunia mta peneina ele vai ngo tan fo mai alfa fi fianga nei mai le fitu lima fa fonga le tanto wan tunu o ia tanto tar fo wilo no rua I fa sana la wina fitu lima ma le fa fi fianga tau fe ai le atu loa Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau wha la wiloa e fia whaia I se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe ma lau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, ma le lalalangi atoa. Ia na la leo a mo lima whao. Wha mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Le tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa I le telefoni. Valu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi.
E toi whaatalofa i le tātou atunuu, i le amatanga le nei vai aso fou. Ai alo mai lua o se whapupunga o tala fou mai vai whanua ua mai atu whaatasia, mō lau whaafafunga anga i tala tumua, i le nei vai taimi ma le wha ite mai o wingo le tau, o le tala fia lava i o lo tu maupea. E le ola lata mai lava se wha i le tātou atunuu. O le saunuanga lea le afionga i le ofisa sili lango le wa ai tau le tō whaia afa ese Dr. Luteru tau wale, i le wha ataranoanga, a le matanga ruenga o puna o a wha le natura ma se esok manga i le pō na pō. E ui i le a wha amomonga, ai wala pata ia sa mua i tūlanga o sa vili malolosi o a uma maurulunga, lo longa ma timunga ma mafa. O le wha ilonga le matua i ma mafa o timunga i pei o na saunoa afa ese, ua matawina le o atu i le se lau milimita i le tūla le sua timu. O winga aua oa ma le lolo wā, o le tau peo na tātou e nei fui vai taimi. Peo na ufiti ai Samoa, e mafua mai ona o le tūlalata mai lea, o le vaenga oftai ingo sa Milion Pasifika le u whaperitani a ina o le South Pacific Region Zone, o tūlalata mai a Samoa. Ma o i tono lo whaapuna whanau, po o tutupu mama iai i au inga lolo wana nei o le tau. O lea lai e mafuai o na lolo wale tau Samoa i vai aso tuana i se o mai taimi nei. I le aso nafi sa i se tāwilinga vai o sa vili sa i sautu Samoa. O le tala fifia ua nga i mau i se atu le tāwilinga Samoa. Ma i le i se wha moe toe tariu mai pe a fia i Samoa pitai. Ia olo iai ia se vai na tele la wawao e feso ta iatu i lea ta vilingo sa vili ia o le mafuai ona maua ia timunga ia mafuai fu ona maua sa vili to fata ta au i nisio taimi. Sa whaamanino e le susunga ia Emerosa Romeo, o ia leo le taitaisi ni o le vaenga oalanga o a tau suawai. Ni isi o vaenga o le atunu ue le tau o na uia, ona o le tatafe o vai. O nisi la vaenga o lo mai tawina le o saunga le mu. E iai ia le awala kolosi lea e lo tupa le vai tafe fulu aso. Whaatase ma le awala kolosi o lo ifanga li yuta. O lo iai foi nisi o awala savali e pe o le awala lea e le latsa le vai tafe o vai singano i tuatonu lavo le supermarket o Frankie's. E le o mawhai ona sopo ia mai le fautua ina fo ile mamalo le atunu ina ia sa valia le vaenga fa atase manisio awala kolosi tono la lovaya le e mo miele sopo ia le vai tafe o lo imata apa ula e avatu fa manatu le mtanga luenga ina ia tautu anale saunga le mu Ai wale alo te mala fo ili pitola a wale ofise fa fo ina fa lave matu ya e pene ta ue le fiunga ile ofise sili lango ia fisola i Molly Nielsen. Lá o Fusauni tato ofisa le au mai le lango ia me se mata i tuina o le tau le wa tau ai ofisa la ai tane o tane o Fusauni uma ia tato ofisa e fai fa mau popo a tato tanga mai na uma ai me se au nanga sosoani mo ele kumu leo ia polisi mu ia maisia tato ma tanga leo ia e mata tato mai na leo wa tal O le a faa wawana mawa tu i se teimi o iluma ni iso li potula tamai o le tau mo le atunu u. O le itula se fulu mo le lua i le vavea o nei na a matatatala i le fula le faala putunga. O whaaputunga tupe mo le lumana i manuia o Samoa po le nupi wha. I ana pa anga uma mo le siakina o la tau whaamanuianga po o tulu i masani e whaanganga mo le toi fo i o whanauia onga. O le mafua anga fo i leo lo o te talo mai e whaala putunga i tangata whaisa whanga uma. Ina i anga i atua resi tala mo le polokala me lunga o penga ta whailangi. E whaingofia i ona o la tau siakina la tau paleni. Ma maua i ni isi au au nanga ale nupi wha. Ma le tawanga i mamaua tu i le ofisa au tu. E pei lavo na sila fia. E wha pasene le tului mo i anuari lua wheluono. Le e tusalo na whaitaua whai. Ma le wha se fulutolu miliona 5 se lau valo se fulu wha ave. Iwa se lau 5 se fulutasi ta la.
O le whaamue lava I o le malo e tau wala iana whaamanuanga nei, ina ia toe whaafo I lava se lini o tātou tungata I au wala ese e a tia e ai le lasi o vaenga lo o mo o mia I le I tū tau te mau a inga, I le nei vai tau o le tau ngata, o le soifuanga I lo tātou raralangi. I ti munga ma le vevelo le la, na ta momo e fia I alo ta a alo le atunu ui so o se whaanga tama, e moli atu le la a wale tupu o pere tania. I no fuanga ese na tofa mo le whaamue le nei I Samoa I le 5 so ua tuanai. O whainga maasani lava I a tupu o pere tania. La tau te momoli la au ua o whaatasi ma fe au ta ua I atunu uma teritori, na whaalau tele atu iai le pule anga a lea malo tele I tausanga wa tuanai, e o mai I le so. Ai e le ulu I taimi talu o na se e mai le fionga I atu I tau mea sina to aingo tu mua sa le sale toru. Ua whaasawali aile na la au yo tatu laufunua. Ua iai wha o punga I le wha peritania. E whetau I tonu lava ma le maasania na yo tatu tangata. O le tali malo le lei I le anganga le lei. O le la asanga mua lea o tāpenanga tunu o le tau pulenga. Hau sauni atu ai o la tau au ta a alo filifilia mo ta alonga le li o le nei o malo o le lalangi. I le masino I ulai. E whaia ia ta alonga I Glasgow. Ma o le amamoli atu ai fo I le la au ua mamanu ina e Samoa. I ana lava mamanu, o ata fo ina pu e ina o le polokalame I Samoa nei o le a mai moa ai I la tau e whai tau wafe, o le a awai I Glasgow. I le aso wha ai o le wha mue na tāpā ai e talafau mai vai whanua se finangalo le awhionga I le office sili, o le wha amanu o ta alunga uma le atunu u. Mai e sauno ai I le tūlanga nei ai le wha mue. Te le yo la tona mai no la tona tau au fo tuanga ta yala fo e faiona maruti ai le mon molinga o le tatu o sulu por la au le tu ya malo ya o rio mai tai nei mu ya pe fo le kuluse mu ya mai la to lo puia le si o manga e se ta o le tu o se fo le mato fainga pa anga male a ko tanga venga o turisi po la to se si mai Samoa ia matato fainga pa anga fa malo le Australian High Commission fa pe foi le British High Commission ia me se tato la to volunteers tu mai no la tu o no ma se tau e a pe ona fa ilo fe au taua mo le pui ngol tato se manga me se ngata fa vi ngai me fa manu tato ta pausili ona tu langa mo lo wa tau le sa fe tato e wanga fo yo manuia a tonu o le upusa o lea I le nei vai asu ia ai si ia le whaataima le viinga I le tātou manu ai ia alu whanau sa tau a vea le la au e tu nou lawa tau le la au le li tupu. E o lava I toa manu le tunu una whai ma tātou ave fua I ta alonga whaavau malo I tau sanga I tele umawai. Sa awai whaatasi e o bongi le whaamumue. O le aso mua le polokalame e sa te talaina ni saunoanga au tua le awhionga ni sui pālemia, ia ono Porto Lupe maui au tele pou mule nuku o ne se mō, pa ia fo I le awa le whelua inga ma whaasolo I lava. I lona avea ma ame pasa o talavou, na whaia I fo I le sao le tausala o sa mua lua whelua 5 lua whelua ono, ia I linga noa whenga I mali iso ti mapu, sa awai fo I sui le malo Peretania, ai mese le lasi o sui mai ta alonga I tele le atunu u, ma wha mai ai lawa le wha mue I lo toa o le wha la putuputunga o ta alonga I tuana I mato. O le wha tamo e ino le la awale tupu I Samoa nei sa wha awhea mai e malu le malo. O tātou tāla funa mo le nei vai ngole aso manu e tele fuafunga o whenga iei ma le atunu u I le nei aso o le lolo wa le tau.
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalangi atoa. Ia na la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni, valu whalua, ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa, numero tasi. Puipuinga wa fiango le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamai no whanga uma e tautu ufua mana no whai namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pauta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamala vai anga uma nei. Ina ia tau fia ile pe pesi o le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaapso ta intanga ruenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Malotoina, o whea e usu po ie. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua o kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia e mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sā o alai vai tele, ili whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo i tātou la lai funga lei vai tele wha apea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha apea sa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Temele wate le tautua ma leonanga le si ufonga o Samoa le neiwa se 45 minute wa te aile i tu lai fitu e le nei fo i tai au mai a whaafonga le tanto wantunu i le ulwai whasan lawina o a tanto talafou mai vai whanua pe iona saunia tapina ina tu fantasia fonga ina atu e le sunga ia matau aina i sa ako le vaenga o talafou e a talitonu o le nei tai au ia ua whapena fo iona tumu lunga le awala ia mata fo iona poloka ia o nisi fo i o mātua, le wa mate momoli nei whanau i le toe foi ma le toe e ai e o le whanau ia o ngā manu ia tele ia le nei tai au ma le usu mai ai o le toe tele o le nei a vaenga o le tai au e whia foi o le ua ma whaatasi ma le tō whai a mausisi le utumose ia whaasoa foi tala noa ia ma longo pui ali foi le tātou atunu i le nei foi vaenga o le tai au e meise ai pe ona ta ua leo ua activate fo ile lua sulfai tula ale tautua ma le onanga lawala leo le tuaipi. Good morning Talofa lava mawil nei tai au. Yeah, good morning Talofa Dwayne ma lo fo il fonga i le nei tai au fa Talofa tu fo i Samoa i lau mai moa fa fonga mai i le nei fo i tai au fo le aso fua o le aso lona lua le nei o le masina o Februari lua sfun ma leono ia o tato waulia i le manuia i le alofa ma le anga le lei o le atua. E ui lava o lea ua whaanga solo le au nanga le tu APC ufonga o Samoa lua sfun ma le whai tu la amata mai le pōla sto nai. Ia peita iane. Ia o lea e tu mau pea la pata inga. E wha ia lanu mumuia tu mau pea ia tātou na o toke laule na ua wha lea o ngā ina ia la pata inga mō lātou a o tātou lai i nei Samoa. Ia o lea tu mau pea la pata inga. Ia ma o le tautua fo ile na wha au wau le si ufonga o Samoa le tu AP. E longo pui ali i lo tātou atunu. Ia e tusa o le awina mai ma le tu ina mai e le ofisa o le va ai tau o tātou tala le tau mai lea taimi ma lea taimi o le aso. Io e na uwa aia tu le pō le asto nai. Ia ua whala no mumu. Whapea o le ai.
o le la fa la activate fo le luas fu fai tu la pa wala le tu langa fo ilea o lae e ya ile fa ina ile le tauni o te mi le palasi ma fai ti mo lo vai a lunga le awala ia ma wa tele fo ina fa ina I si va enga le awala tele Dwayne a me se sa le o ya ma to palasi ane le la au palasi ane le la au al me fa taile tua ia na ona ila au la iti fo ia palasi ai au tafa ai le o fa ina tele fa taile li o le mal pui pui a pe ia so I fu sa mo ala to ya onga nei yo le to ya le onga nei wa le sina me o le wa matai lona poloka le la ta tu va ia no poloka le awala ia o le to fo io nei fa na wia onga e le ska me ki kira ko I fia ma excited mo le va na fia lu le onga me sala ka mo vo le ko so mua ia e se ale fia I farenga le ka ngu ai le onga ke ia ko e kangi kama va va markinga kama ho ingai ole nga kakau kala ko ka vale ku use ko e umelele ku ka vale ai ko kangi ma mo e me makuli mal ka vale to inga tulanga fa pena ia ai me se foi la nei tai a wale o pe on ta wa to e foi ia fa na ia ole tau tu na la le saunga le mu fai ma li e lunga le tele ole pona va ai lunga o tatu penga of so ta inga ia tu mai foi na o ata lunga ele fa la tonga o le vai pulenga o sua vai ia ai mai se ole o I tu fo ina o le atu nu le makwa ki kele ia ka finga ia e le ala na va ai fo I lunga ole penga so ta inga mai se fo I ole newspaper Samoa Observer ia se tala fo I fa apea o se tasi o taule ale na sa ilia maua I o I sauni atu o le asto na ila le fia wa loloto ati mua ai va ia lo le te tangi atu sai lingi ta vale le fesa e anga ia tulanga I on ma to pito wa o le alu le anga I utai salo fatana I ele no le na sa ia tu le ma le vai le e ia ila ma le vai ina ia no wingo ina sfulu iva tau sanga ia o le fata mala lava wa o le wale vana tu ina tu ia fautuanga me se fo I o le pulenga o tinei mo la to fu por kala me o la pta inga ia le tu ina tu mo fautuanga tau tuana taimi nei o le vai tau le nei o tato ia ina ia pui le so I fu o tato tunu awole o le sami awole o le vai tafi ia wa o no fanga nei e a fulengo e fai titinga ta I winga I le taimi le nei ia Talofa fu si nei foi tau le ia ai o le tu ala no foi nai nisi o fanau ia ma nisi foi o tupulanga Talofa le fia e o I vai tafi ma tulanga va bene o le anga le tau o le anga le tau ia ele o ia foi el tanto por calame el tanto tunu ia na o le tanta longo tu pe ma se fau ma tu ina tu foi fa tuanga ia ile mamalo el tanto tunu wa ele o mar le fa pe foi na le tan lo tau tu ina tu le foi ia ma tu foi ia fa mtala fa pe nei ma fa tuanga e pe vola na ta o le pulengo sua vai o le na mai foi mal le tu ala lo le vai ngol sua vai le pulengo sua vai I le tulanga foi le te voi ese te me motu si ai o nanga ia fa pale le sua vai timu ma fa pupuna wa foi le fonga tau mafa wa le wa fa telen tu ina mai ia fa mtalanga wa matan pal pala foi vai go ia no fanga apo vai foi ma tu ina tu ele o nanga ia le foi le o malo fu ta tu mtanga le sui fu malo ina ia me se io le tele o le mau fa mai le nei vai tau ma le nei taimi me se vai te mil nei o le fa puna le o sua vai ia ma vai vai nga foi e tau tu fu ai le namu tu langa fa pena le saunga le mu ale me tawana fa mua pe o tu ina mai fa tuanga wai ia ole fa la tonga foi malu si anga fa eliti se ia sa nga lulu e foi la to timia ole asolana na fina vala au mai le tamai oi fasto tai ole alu le anga I uta fa pe la pa u e motu ai le wai eliti se ia o la ta atia le au wala ia le sa longo atu ai ta to fa la tonga malu si anga fa eliti se ina ia
alofangia se isilasilane ia i latou timiaga ia tuitua ia o te iloa e lea ia se auaunaga foʻi lea essential services e leʻi lua sufai tula ina ua aumai le tala i le tau faamālo atu foʻi le afioga ia afaese ma le ofisa o le vaaitau ia e tusa foʻi o le latou galuega faifai pea mai lea aso ma lea aso uma atu lea tausaga e lē mafai ona malōlō e galulua e maise lava le vaitau neu tatou iai o le vaitau o afā ma matangi ia o le vaitau susu le taʻu o le wet season ia e tatau a ona tatou nofo uta ma faaitete ia ma tatou tapenapena nei i teʻi ua iai ni tulaga foʻi o faalavelave faanatura e tulaʻi mai peitaʻi ane e lē o taʻua mai lava i tatou update ia e au mai a mea e ono iai se afā foʻi lea po se matangi na e pau ale mele iai ma mafati munga o lolonga tafenga ia ma le tuu mai foʻi ma le lapataʻiga e maise lava ina i aiga foʻi lea o loo afifia ma papaaao i mo mea o nofoaga maualalalo po o low lying areas ina ia tapena ma mataala i latou i taimi faapenei Io vaenga na pe ona talanoa toi foʻi ma le tofā ia maui ia ua foʻi le logologo pui alii o sio tatou atunu e lenei foʻi vaitau o valea tatou te tono o le piviota o le vaitau afā ma matagi ia ma tulaga uiga lolou ao le tau o lenei ua lusu ma 5 minute o te ili tulae fitu taletonu ia vai foʻi o le tatou polokalame se faafiafiaga toe liu mai faauau le tatou polokalame au fai pese tama ma teini tuai a le kolisi maunuga a le ififi ia ma le faafiafiaga o lenei taeao
mai ala tupua pe te loa leimoa. Let me hear your whisper. Let me hear your sound. Let me put my arms around you. Let me hold you tight. To my lonely mama, tala mai dia poa. Kauina eloa, ola walofa lena. Pena tama sani ea, pena ioe ea. Ua o ona mea ai, talu le fia ai. Ua totolo tale, olo ufatu atae. Talofa la uti fai moana, ola uma atai mane. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty cows, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sani, tele po ila au ole wau, tele manu vele lei ila lagi, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la vele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete loa leimoa. Le wala leo numero tasi Samoa. Tui pi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau wha lau iloa e fia whaia i se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe ma lau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo lima fao, fa mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male fa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau iloa. Tui pi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Nei sio whawhi whianga mwhasana longa whapisi ni sio le nei fo I vaenga o le tai ao I le tautole nei ala wala leo si ufongo Samoa I na ua toe loas fulu ma le 20 minute o tutoi o le tane o nei tu la e valu I le nei tai ao Talofa tum whamaloa tu le sunga ia lia ia solofa e ala o mafuta mai le unga le tato Facebook page Rosita Augustino tai amanuia Samoa manuia tiu te ma fe au mangaluenga o le nei fo I vai aso. Good morning from Melbourne, manuia le nei aso ia o le sunga ia viliamu tole foa ia pe ona mafuta mai ai ia I le tautua le nei. Mese ai o le tātou proklame o le Talofa Samoa ia mese ai o le nei tai au ma le uso o le toatele ia ma le amatalia I foi ma le toe foi o le whanau ia onga I le nei tai au ia pe foi ona taltanoa toi mamau I nei tai au maloa maui ia taltono le o tele ai na usul toatele. Ioi. Tele na usu to tele alfa ungol vai ya so fi o ka va ai mai yaka ki le nei tau te vesil tato lusu fai tu la ala le e sau live mai o le
I le apia pā ki a Ali Campbell. Ia o matua whia ma apara tō ia ma whai mai TikTok I lunga. Ia o ele fia o tātou atunu. Ti ngāle ti munga ele whaati ti mua ni ta mai ti. Ele Ho ele au mātutua. Ata toi wa aile si toi ina o Ali Campbell o matua fo ele soifua. Ia manatu po aiola na toi ta amilo sanga lea I lalolangi. Ia wa o matua fo yo ia. Ka va aia kunga le pepese ale au onga ngale sa o le anga ka me ke au concha bad I le ponga se le ke mi ale ngau so le pese tu waina ali le come back darling give me another chance ai va ile fe so or vere ngo ka o nga ka ye lo ma fo doubt foi ne Kau le kai kung fapia. Ai longa ye ngisi. Ai longa ye ngisi malesi mea. O kupulanga le la lo kaika. Ai longa ye lo yu pi. Ai lo inka lesi de. Ai di piko luma le ula iki piko kuara mako. Ia man tua fo ole au fai pesene wa leva. Ia. Ta te sau fo ita e fai ngaluenga wa leva na ye le au fai pese. Ia pe o pese ai. Po le ale fai mai o pese phone e a e mai. Ai apa o mai a kama ole UP40 o se ole kaunga sole ese le mana ia ole au fai pese ia ole lava e tu mawala tu musika fia fo ia le pena e taua le o mai tu pulanga le fia fo ia tu pulanga la iti le I musika ale UP40 ole mau ia le kau mai tau tu fo ile ile tana anga ole au fai pese le nei fa pe mai o le tausanga e afe iwa se lau fitu sfun ma le valu I tu tonu engelani I le ainga o Birkenham na tu fantasi e le au fai pese le au le mea maalia la o le fai mai o le mafua anga o le UP40 le ingoa e mafua mai le o le unemployment benefit kua maalia ke rea fast full tala au I la tau I tu tonu le li o le ale nau mai fantasi o mana ia o le ingoa it's like me foi le fa mangaku mai ala ko le amatanga ma le fainga ta o le fainga ta foi o le la tu foi amatanga mai so le me fa ko e hitira ko pese ongo style for reggae o la tu pese la vilo the number one hits le ye o le red wine ole sia ke man ko ya le sia ringa o langa pese ale nga kamanga e ingulo e failo se ingunga o ia ka fa alongo ku man ko la o ye le me nga rap ile le kanga ile pesenga red wine ai saulo male rap oi alungela kamanga ele kwa ile fa senga ngi upole lo e o mai e mafaka ipuma esa cara ese le kai e o mai maka sengi fuamo ia o le o uli le na tau no mai o me fela o kara le malo siol ko inga sole fa ko mal ango le ko inga makua la ya ka ko va pele sa pese ale la ko sa we pese alo fai mai le fe okay er ki nga mal fa o fe ai ko ya no i mau pese wa ko ya inga e anu walu le ki munga ke wa e pa o so mai nunga ste ara nga fai mai nga le ingua fala o su kamera ko ma walu Ano nga ko nga H la ko kai mai ko kai ia ta tu ale fabrication ole sa wala live ka malo sole al me velo kala o le na pese Australia sa ula ia sa witonga ia tofi al wi foi fiti las for le nga o me ka ko le skonga e si wala ko fo I pe on New Zealand e mene oi o anafi elen toi fo ia ia kalo fai to ke la o fai ke singa mama o se mangue o ku ali nga se sila fo I tato motu na e tolu faka o fo nu ku no ma tafu Talofa to ke la Talofa ni ma lo te soi fu te neita ya o matango fie o te aso nga fua ia mo ko e cancel la to amuia o to fa ftaile tu amuia o to ke lau na o to e cancel atul to warning na ia to la pata inga ia ma to ia le mu mai ma to leina au le manu ia ma to nei Samoa ia ta o pe o le
tūlanga nā mawaenga sa tupu il whai ungo liva yaso. Ioi, whaatalofa atu i le fionga i tātou minista ia ngasi ata wae whaafonga mai lava ia le tātou minista po tātou ta maunitanga luenga i le tātou por kalame ne o whaasoa ma le tātou morning show whaapea fo i le minsta lango ia le fionga ia le lua le lo pesa malanga sto i nei savai i le whai unga o le vai yaso ma lol so i fua le nei tai au ia fai mali mai lua sa pe a fai ona lua i lunga o le awala awa ia ku le aso to na i wale sa malanga ia fua tia i savai to e liliu le va ia o le tūlanga na pe ona tu ina mai le reporti mai a fua tia pe ai o le asto na i malanga o le valu ia le alana to e tu lan tu malanga o no tu langa fale to no le tau sefu ave mei e luas ful minute talu ona tu ua ele va ia muri fanua ai wo to liu to liu ona o le fale tonu ia tu no tai fa me se va en o le va fu le pe o mama pe le se va en ia fa fitai o le to o le o finga buenga le kapiteni ia me se fo le tatu o va ma le matai tu wina no winga e uia ina lo wale tau ia alena faftai au le to italiu mai ia le sunga ia fotia al temina ia fotia kwa i fa no pe la le sau ia malesi va engana i ka fifi ka minga ni so le ke e sa o le fale ko pe ke ia ka peli ka peli lule ile so o ko ka kalo fotia e ke wa ngoko le va o ke ia fa mai sa o lo le mala fa mai ke ia card is so o aku la mala pe a fa pe hurricane pe raining io ka ko we alua ia malo le tato company va fo I fa talo fa tui i le company va ia le kapteni male au va ia le leva fo inga a matala to a fe malanga inga i le neita ia o le tautua ina o le tato watu nu fe malanga tu I savai ma le toi fo I mai la to fo I usu I savai I fuanga fo I ma fa ala velave ma por kalame wa uma ona fa atitia malo le neita ia manuia fa inga malanga I lungo le vasa I le nei aso ia tamile wati le tautua ma le nanga ia me se vol tanto por kalame le nei o le Talofa Samoa le to los fu minute ona tali o le tu la valu ia telta no at foi fansoa ia mal to fa ia mosisi le tu mose ia man to tali valu ia to fa fonga I le fa la wina o tanto telefon ia se sin fa vi fianga le neita ia ia te riu mai whaau le tanto por kalame le penina tau tele e al whawhiwhianga mai le Golden Ali's mole ni tai au. The pen in the tau tele, tau sia ma whapele pen. Anga sala ilo umana o whaana naule tele o aso. Si ole o malu, o se lupeu o lo tu. Talofa ua lasi, ina ua tino e tasi. O Josi, se I e fia mai, lo ua lofa fa amaoni, sa e fa auna no iai. Te pa I le fa ata, aua e te musua. Au venga I o tau, au o tau, sanga I la uva ai. Vai si ona fonga, au tuli pela o laona. Momo si ona tino, asili ai le lofa fa atino. Le olive taunga tau, le arasia le panona. Le mafutanga mafana, le sindi le anganga. Oh,
say only fools rushing, but I am here falling in love with you. Down the racing I know, go down the river flow. Down the racing I know, go where my darling goes. Oh, down the racing I know, go down the river flow. Down the racing I know, where kiss but never tell. So we are oil up pele, there's all lot from mahoni. We maolata so ose io o ileoti. I bet they see you lot on you mao oli oli. Down the racing I know, go down the river flow. Down the racing I know, oh where my darling goes.
never tell. Música malie awe fefe mana ya sivae. Música malie awe fefe se mai ona tene. Usumai la que se malie. Arata mai mai siva siva mai fata mati mausoso. E mai luma ala wale pao. Se soa imiti para lolo. Awala te ta fali la pera meio se ta mai Mexico. Tata piti mai sito e aina. E lo matua po irua ita. Wale papai la malolo no fia si vai le maliero le musica. Musica maliera awe fefe. Mana ya si vai. Musica maliera awe fefe. Se mai ana tene. O le whaamwhiwhianga nā mai le au whaipese o le whetulima, ea, ma le musika malie i le nei fo i vaenga o le tai ao, ia whaamalo atu le tātou atu no le uso, ia me se fo i nei whanawa. O whaamalo atu i le tātou mtanga luenga o leo leo, ia i le vaenga fo i leo le traffic, ia o lo nātou whengai fo i ma le tomo whai atu i titia, ia le poloka, ma tomo whai e flow fo i le whemaranga i le atu nuu ia i le nei vaenga o le tai au wa leo fo i wa amata o na pisi ma tumu lunga o le awala. Ia, o nisi o le talawhiwhia leo avta vale ari maui. O leo pa uta o le pensini. Ui, o leo pa ul pensini. Leo pa ul pensini. Leo lua ta la iwa tasi. Iwa tasi sene tau na o pensini o le sua o i o le tiso. E o tolu ta la ia marakarisine lua ta la ono sene le lita. Le tau. Sa o ala leu kua ka avale ang ngafi. O ile aso to na. Asto na. O whakarikali a se isau pe si i pe pa u. Wa mangai ala. Sau pa sengi. Sau ko pa u male a. Sau ero le isi pu. Wenga. Haulang ha hands to hands. Ior kai mia nge la wa kumu vele pamun mako pamu vele oi vai lele ko le fo. Ko le fo. E wa kumul kai mia la kau fai yo umai a. Walanga ngo fale si danga anu le si ali campo le so ko ngai. Umai ngale kupe. Alele ku ka va le ku le a. Ya wa ku lo male poto langa pu. O mia ku lo. Ale ke va ia ku post sai si fai mai. Ai pelo male poto. E já vai lo. Já lo ko inga ia pe fo se lo fa ka mal. Ka le va ngai ngofu. O que le pe fo tia le ka su lo o mi. Ai po o mi fa lima. Ar me fe no kala. Kusa pe wa avene tanto o nanga dos fu mal fa. O makua i kilo male ma. Ngar fia ka fu lo o mi. Kusa le mo moe ang po. Le mo moe. O la sa fa ka ka fu lo a. A voatia la le sa o fai kwa o fai la poto mai o ka su lu o mi a le vang o stand by o fai stand by le ki o le va le ari sa ia o fia mo sia fa mama venga fa ta to malo male fa la botonga nu pi fa i mo mai sia fa mama venga mo nei taimi le wa e nei fa na le a onga wa anga a mai le vai a songa ki e umai o ya ali camp ya ali campo e umai ya ali camp nga umale alu ali ya wala e ke nga kupe ai fe alu i so ro ngi vai ya so se long ia o me tu pule o langa i va pena ta tu tali e fa Talofa tu tu nu la e mafuta mai lunga le upenga so ta inga le 2AP Facebook page
ma le YouTube channel ia whainai te mai mua mai whaatalofa atu tātou polkalami o lea e manuia le tau ia i mātou i nei e mo i lava o lea sau le tala le tau le update e mū mai e whālanu mū o mea o lapata inga ia ai o lea lava e manuia a o ai na loloto ti munga ma losi mai le savili ia o whapena e o whale teimi e toa ai ia e toa ai malua le whale malu nei teimi o tai au Wa fetau le leile nei taimi o le tai au ma le usu ai o whanau ia o ngama toi ai ai pena whantaltali a le lao le nei se ia e le ia o ngama moli nei whanau ai whatalofa ia Patricia o le na wala au mai Patricia whai mei wa ai popo o mi ka poto o le popo i o kingi nea ai rola wa le vanga umanga o mi nga poto koe kang koe o mi ak mal poto sko ingo peleki malo pet ia lofa tele atu manuia lava ngā luenga a mata ia male papea foi male avena atu le whanau ia o onga neas ia whanau manuia o tō wa onga tali tono to tele ia lau tau nuu i whale a onga ona o le tūlanga le tau lo wave usu ai mātua ia whaatasi male poloka o le awal tele ia manuia fo i le ngā luenga nei whai a onga o mangkoe rosi whai a onga hoi lele sai a mako ia soa la waleva fai do langa onga fai do langa English ole oral la ia sauro mar kamalo akulo malifangu mai now class what's this mai do ka mai say that's a bottle mai do ka make that's a bottle ia koe kangolo mar kamalo ulo mali puvai ai lingi kongole ole fangu nga umanga lingi koe fesili ro ka make now who is in the bottle misi amale watch ai o sole hu ia manuia nei aso manuia mano yeah, Tamaiti, I want to city. Who is in the bottle? Manuia nei aso ngā luenga matiu te Dwayne. Awa lea toi titi tale valu toi a wina tātou talafou. Ia ai se ai na e whaamuli atu lea e wa ai tātou tala i le tau ma le tātou leitio. Se mato atu se a velevi inga i lea tua. Talo sia mai ei ma oe malau tiu te tātou whainga alo tu māsani tātou mtanga luenga. Ia e manuia tele sa mone yaso a pia fo'i le whanau ia onga manuia o onga whapea fo'i sunga i whai a onga ia ma le lātou fo'i tiu te whai pia le a o ina o alom whanau. Ia, o le napi on mafuta mai foi ia le tu whai a mausisi le utu mose ia po le sunga foi le whai a onga ia ile ni vahenga le tai ao ia o le awa pena foi on na malanga tu foi inisio fuanga le tātou mtanga wenga ile nei tai ao ia male tātou wana leo nei ia e mai an whawhiwhianga nei ia whafonga le tātou atunu ele tue whansan lawina tua tātou Talofa me vei whanua e pe ona saunia mata pena ina i vai ngo Talofa whawhiwhianga mai a whanana Jerome Gray ma le Samoa pati pati. Sauia, ua e mafatia, to e koleni le leilau au, e mamafa le manu, to e ki mai lau la au, kin tau whaau, to anga e alo le vaa, awa lea tau sanga, Samoa pati pati, o au au lo mau penina, e uina vai vai. Le la lolangi atoa, ua ave mai tala, o le manu Samoa. Wa e fiu sapani, whawheu au sasini, whai lava situa, o le polo minini, kore a kiwichi, tau mata walaiti,
lalolangi atoa, ua ave mai tala, o le manu Samoa. E Samo te pule ai, le ulupo au mai ai, Europa wava ai, o le manu e te ai. E poua pati pati, lau susunga mali e toa, tofi lau male malo, mo le tapua ina. Samoa pati pati, o au au roma au pelina, e uina vai vai, a e tau mawhai. O le au sila mio, le lalolangi atoa, ua ave mai tala, o le manu Samoa. E toi whaatalofa i lo tātou atunuu, i le amatanga le nei vai aso fou. Ai alo mai lua o se whapupunga o tala fou mai vai whanua ua mai atu whaatasia, mō lau whaafafunga anga i tala tumua, i le nei vai taimi ma le wha ite mai o wingo le tau, o le tala fia lava i o lo tu maupea. E le ola lata mai lava se wha i lo tātou atunuu. O le saunuanga lea le afionga i le ofisa sili lango le wa ai tau le tō whaia afa ese Dr. Luteru Tauwale i le wha ataranoanga a le matanga ruenga o puna o a wha le nātura ma si esok manga i le pō na pō. E ui i le a wha amomonga. Ai wala pata ia sa mua i tūlanga o sa vili malolosi o a uma maurulunga lo longa ma timunga ma mafa. O le wha ilonga le matua i ma mafa o timunga i pei o na saunoa afa ese ua matauina leo o atu i le se lau milimita i le tula le sua timu. O winga a oa ma le lolo wā, o le tau peo na tātou i nei fui vai taimi. Peo na ufiti ai Samoa, i mafua mai ona o le tū lalata mai lea, o le vaenga o fitai ingo sa vila Pasifika leo whaperitania ina o le South Pacific Convention Zone, o tū lalata mai a Samoa. Ma o i tono lo whapuna whanau, po o tutupu mamai ai i a winga lolo wana nei o le tau. O lea lai e mafuai ona lolo wale tau Samoa i vai aso tuana i se o mai temi nei. I le aso nafi sa i se tāwilinga vai o sa vili sa i sautu Samoa. O le tala fia ua ngai mau i se atu lea tāwilinga Samoa. Ma i le i se wha moe toi tari umai pe a fia i Samoa pitai. Ia olo iai ia se vai ngatele na wau ia fiso ta i atu. I lea tāwilinga sa vili. Mafuai ona maua ia timunga ia mafuai foi ona maua sa vili tō whatau i nisio taimi. Sa whaamanino e le susunga ia Emerosa Romeo o ia leo le taitaisi ni o le vaenga o alanga o a tau suawai. Ni isi o vaenga o le atunuu e le tatau o na uia ona o le tatawhia vai. O nisi la vaenga o lo mai tawina le o saunga le mu. E iai ia le awala kolosi lea e lo tupa le vai tafe fulu aso. Whaatase mara awala kolosi o lo ifanga li yuta. O lo iai foi nisi o awala savali. E peo le awala lea e le latsa, le vai tafe vai singano. I tuatonu lavo le supermarket o Frankie's. E le o mawhai ona sopo ia mai le whautua ina fo ile mamalo le atunu. Ina ia savalia lea vaenga. Whaatase manisi o awala kolosi tutonu o lalo vaya. Lea e mo umia le sopo ia le vai tafe o loi mata o apaula. E avatu whawha manatu le mtanga luenga ina ia
tautuana le saunga le mu. Ai ua le alo tamala fo ili pitola a ua le ofisa e whaafoina whaalawelawe mātu ia, e pēna tā ua le awhiunga i le ofisa sili lango ia fisola i Molly Nielsen. O le a whaawawana mawa atu i se teimi o iluma ni iso li potu la tamai, o le tau mo le atunu u. O le itu la se fulu mo le lua i le vavea nei na a matatatala i le fula le whaala putunga, o whaaputunga tupe mo le lumana i manuia o Samoa po le nupi wha, i ana pa anga uma mo le siakina o la tau whaamanianga po o tulu i masani, e whaanganga mo le toi fo i o whanau ia onga. O le mafua anga fo i leo lo o te talo mai e whaala putunga i tangata whaisa whanga uma, ina ia anga ia tuaria si tala mo le polokala me ilunga o penga ta whailangi, e whaingo fia i ona o la tau siakina la tau paleni, ma maua i ni isi au nanga ale nupi wha, ma le tawanga i mamaua tu i le ofisa au tu. E pei labona sila fia, e wha pasene le tului mo i anuari lua wheluono, le e tusalo na whaitaua whai, ma le wha se fulutolu miliona 5 se lau walo se fulu whaawe, iwa se lau 5 se fulutasi ta la. O le wha moe ngalawa i o le malo e tau wala i ana wha manuianga nei, ina ia toe wha fo i lava se lini o tātou tungata i au wala ese, e atia e aile lasi o vaenga lo o mo o mia i le i tū tau te mau a inga, i le nei vai tau o le tau ngata, o le soifuanga i lo tātou raralangi. I ti munga ma le vevelo le la, na ta momo e fia i alo ta a alo le atunu ui so o se wha anga tama, e moli atu le la a wale tupu o Peretania. I no whanga ese na atofa mo le wha mue le nei i Samoa i le 5 so ua tuanai. O whainga maasani lava i a tupu o Peretania. La tau te momoli la au ua o whaatasi ma whi au ta ua i atunu uma territory, na whaalau tele atu iai le pule anga a lea malo tele i tausanga wa tuanai, e o mai i le so. Ai i le ulua i taimi talu o na se e mai le fionga i atu i tau mea sina to aingo tu mua sa le toru. Ua whaasawali aile na la au i o tatu laufunua. Ua iei wha o punga i le wha Peretania. E whetau i tonu lava ma le maasania na i o tatu tangata. O le tali malo le lei i le anganga le lei. O le la asanga mua lea o ta penanga tunu o le tau pulinga. A o sauni atu ai o la tau au ta a alo filifilia mo ta alonga le li o le nei o malo o le lalalangi. I le masino i ulai. E whaia ia ta alonga i Glasgow. Ma o le amamoli atu ai fo i le la au ua mamanu ina e Samoa. I ana lava mamanu, o ata fo ina pu e ina o le polokalame i Samoa nei o le a mai moa ai i la tau e whai tau wafe, o le a awa i Glasgow. I le aso wha ai o le wha mue na tapa ai e talafau mai vai whanua se finangalo le awhiunga i le ofisa sili, o le wha amanu o ta alunga uma le atunu u. Mai e sauno ai i le tūlanga nei ai le wha mue. Te le yo i la tau na mai no la tau au fo tuanga ta yala fo i faiona marutia ele mon molinga o le tatu o sulu por la au le tu ya malo ya o rio mai tai nei mu ya pe fo ile kuluse mu ya mai la tau lo puia le si o manga e se tau o le tu yo mai se fo ile matu fa ngapa anga male a ko tanga venga o turisi po la to ese si mai Samoa ia matato fainga pa anga fa malo le Australian High Commission fa pe foi le British High Commission ia mi se tato la to volunteers tu mai no la tu to o no ma se taui e a pe ona fa ilo le au taua mo le pui ngol tato si manga mai se ngata fa vi ngai mer fa manu tato ta pausili on tu langa mo lo wa tau le sa fe tato e wanga fo yo manuia ato no le upusa o le ile nei vai asu ia ai si ia fa tai ma le vinga i tanto
malu ai ia lo whanau sa tau a vea le la au e tunu lawa tau le la au le li tupu. E o lava i toa manu le tunu una whai ma tātou awe fua i ta alonga whaavau malo i tau senga i tele umawai. Sa a wai whaatasi e o pongi le whaamui. O le aso mua le polokalame e sa te talaina ni saunoanga au tua le awhionga ni sui pāle mia. Ia ono poto lupe maui au tele pou muli nuku one se mo. Pa ia fo ile awa le wheloa inga ma wha asolo i lava. I lona avea ma ame pasa o talavou. Na whaia i fo ile sao le tausala o sa mua lua whelua lima lua whelua ono. Ia ilinga noa whenga i mali iso ti mapu. Sa awa i fo i sui le malo Peretania. Ai meise le lasi o sui mai ta alonga i tele le atunu u. Ma wha mai ai lava le wha mue i lo toa o le wha la putuputunga. O ta alonga i tuana i mato. O le whaatamo e ino le la awale tupu i sa mua nei sa whaafeau mai, e malu le malo. O tātou tāla fōna mo le nei vai ngā lea so manu e tele fuafuanga o whenga iei ma lea tunu u, i le nei aso o le lolo wa le tau. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau wha la wiloa e fia whaia i se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa toke lau ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo lima wha mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Le tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fiango le pesi ai le wha mai o le dengue fever. Ia matua wha atamai no whanga uma e tautu ufua mana no whai namu. Wha amamala pisi mau tauta i ta whawhale. Ona o le nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pau ta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua wha amamā vai anga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le dengue fever i atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā mua maroloina. Mo nisi whamatalanga, whaafso ta intanga wenga le soifua maroloina. Telefoni ono varutasi o. Maloto ina, o whea e usu po ie. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo ile vidi ai la au. Te lo se falo lolo mo i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vaiteli. Ile falo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti taru sanga ia. No o ti e lo le i vaiteli se i mata i e masini. Fiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le lolonga mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o wha peasa le lolonga i le 5-3-1. Pe asi fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
Whawhiwhenga nā me leo whebesa le laoso ma le tempa i le amatanga ina ua losu ma lo minute le wate ele tu lai valo.
le nei fo i vaenga o le tane iau mai a whaafonga fo i lo tane tu man tunu ia i le toi whasalawina o tātou talfomo le nei fo i ansunga fua pe on tāpena saunia fonga ina tu le sunga i matau aina isa ako le vaenga o talfo ia o le nei lava tai au ia le fua tau matau atu le awa palasi nei timu ia a o le tūlanga lava ia o le lava e wha malu ia ma wa ia le palasi o timunga i lunga o atu maunga a fua ia i le tātou reporti lanta mai a le tātou official va i tau le na wha funga i le tātou atu no ia e leva ia lava se tūlanga winga le leo le nei aso na o tūlanga lava o le palasi ia o timunga ia i tu uluwa va solo inisi o teimi ia ai i tūlanga o whamtalanga ia winga lolo wa o le tau numera 5 D5 ia whapea mai whamtalanga ia e mamawhati munga e puaoa ma se e awala i no fuanga mo lulunga ma e lolo vai no fuanga i tafa tafahala na i o le vaenga lene e whapena la vai o na tuai whautuanga ia ma le tualalo i siu tātou atunu sisila to ai foi tūlanga nei ia ma e meise lava i le mamano leo aveta vale fai malie ia alualu le mu na e le se vaenga e whanati e fua ia ai ina i mea ane ua tūla i meise whaane tonu o se whaana velave foi e tūlanga winga lau wao le tau ia pei foi ona ta ua i tātou talafo mai vai whanua ia o le foi na iaile whiloa inga ma le whaasisilanga whanau i tele ma le whanau i loa le tātou vaenga o le matanga luenga o puna oa whale nā tura ma le siu manga ia pei ona iai ia le tātou vaenga foi leo le New York ia le foi wa activate le tātou vaenga o le New York ia awa foi le tūlanga winga lolo wao le tau ia ma le vaenga foi pei ona tu mai ai le tātou official le vai tau e mantua pe o lenga lulu e so tau au le tātou official vai tau e meise ai o le panel le na tuina tu e tātou telefo o le tūlanga winga lolo wao le tau ia o le vaenga o le pulenga o le suavai ia ma vaenga whampena ia o lea foi na tuina mai ai le tualalo mai le tātou mtanga luenga o le soifo malolo hina i tūlanga foi ia o le whaapupuna le o le suavai ia pe a whapea te ua motusi atu le o nanga a le suavai ia whaapale le leile suavai o na whaapupuna wa le fonga tau mafa ia ma tūlanga o ngā sisenga ia ai le o malolo i foi le tātou vaenga ia wha malo antoi foi le fionga i le ofisili ia le ale Salano Francis Brown Robena ia ma le tātou vaenga o le mtanga luenga puna o whale nā tura ma le siusi manga me se foi ia le fionga ia a whaese Dr. Luteru ia ma le tātou official vai tau ia le tautua ma le tuina mai pea o le tātou ripoti o le vai tau ia wa foi le nofo silfia ma le nofo ilo le tātou atunu ia o le neila vai tai au pe au na matawina ia o televoi ai na taltano tangata le pa uai o le suau po le tau o le pensini ia ai mise ai o le tūlanga o le pasene mantua o le na iel e whiloa inga le fionga i le teitai o le atunuu ma le masenga o tustala i le vai aso utone i atu e mua me le vaenga le ia e mulmulia i mai ia le whamanuianga fui leo le tolu suma 2 miliona le ta ua ia pe le na ia le fuafuanga fui le se lauli masfulu ia la o le tūlanga la le vaenga le na lawa in progress po lawa amanto na whaatino ia tūlanga fuafuanga ia ma le whaasafuaina o vaenga le nei ia o le tūlanga lava o le whaantofana inga i le tātou malo ia mawhai o na tuatu le tau au fiso swani ma le toi fo'i ai o le whanau ia onga awa pe o le tūlanga whaafinga tai o le o tāpenanga nei whanau a onga le wo mai e tūlanga o anso fia ia ma tūlanga o le whaiunga la tausanga ia e pe e tūlau ia tātou tanoi e se ngangana whaingo fia le ia ua tau wau foi ma tau whanso soa foi le se leni a wau tūlanga o le pili a onga o le resitana ia o ofua onga o mea onga
vaenga ia o lena tapena ai nei matua ia aua foi le toe foʻi o fanau o le aʻoga ia matu atu e foʻi ia o le lunch o le breakfast o le lunch ia ma le tapo lunch pe auma pe atuua mai le aʻoga a lena tele ia o le atu mea ai lena ave ai ia o tulaga lava o le alofa o nai o matua i fanau ia e mesai o lenei taeao e fiafia e faatalofa i nisi o le mamalu si o tatou atunuu lea mafuta mai anae tui tamaletoa ma lona soifo manuia viliamu toleafoa faatalofa atu ia i le nei taeao ia mafuta mai i nai Melbourne Robati tuli atu soifo manuia ia i le nei taeao fou anofa atu i si o tina ia mai ava faangalo tuli atu i moataa manuia lua faiva mafuta mai Melbourne ia po melepone au se talia o le masao Filipo lua vasa soifo manuia faatanofa atu ia i si o tina ia tala ave Filipo mafuta mai tafua i savai manuia ngaluenga le nei aso Marie Leota alo sio taeao manuia nisi o le tatou atunuu i lunga o le Facebook page i lunga YouTube channel o Silva Kimi fabe mai watching from Texas taimil nei Samoa leo ma afa le valu good night, good morning, good evening, good afternoon so se vaenga o le tatou atunuu ma le so se vaenga o loo mafuta mai ai so se Samoa i le nei foʻi i Kilope afatonu le valu i le nei taeao faafiafiaga mai le ʻaufaipese a le fetulima ma le pese lupe siliva auā foʻi le nei taeao le tatou pokalame Talofa Samoa
Samoa,
wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo lima fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fianga le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamaia no whanga uma e tautu ufua mana no whainamu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pau ta avale maisi mea whaitino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamala vaianga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaafo tae ntanga ruenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Malotoina, o whea e usupo ia. Ke o te alua tupole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Palongol vai ngā lua alporo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, avano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo i le bidi ai la au. Te lo se falo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele. Ile falo loa mo whatoanga, te mau i masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Tamile watia le tautua maleunanga la wala leo si ufongo le tunu leo wa toe 20 minuti o toe o le tale o le itu la e iwa pe o na whawhiwhia tuai whawhiwhianga musika sui whewhiloi ea o tūlango whasele longa whapisi nisi teito luaina ma le mamalo si o tātou antunu whaisina pisi o le awala i le tau ma tau atu fo inisa reportia le nisi o le tātou ofisa le matau no mai whapea ea ua o foi le atunu i poloka masani ea o le taiao i tūlanga foi le o le usu o nai alo ma whanau i le aonga o mātua foi mo le momoli ina o nei whanau ea talitonu foi o le se teimi foi o le awauri ea tu i poloka foi le awala o le tu ua i o aonga ea whamanuia le tua i nai alo ma whanau i le amatalia i foi o aonga o le nei tausanga ea au i manu ia ma whaamoe le tua, tu i le tua, lau whaamoe nga, ma lau sāwalinga, ma le whonlaunga i le nei tausanga. Ia, awa fo i se ai mo le tāpo i ngā mātua. Ia, wao tātou lava ia, o le whaamoe nga lava ia le nā, ia ma le tatalo o mātua, ia whapena o na whaamanuia, ia no ma whanau ia lātou tau mawhainga. E mōso lātou lumana i manuia wae, e le ia se matua e whapena o na, ia ila ngona foi ia ai o te talo o mana matua pe ona iai au tanto i foi si ui ma le tawulunga le tanto por Colombia le Talofa Samoa fa manuia atu le tua i tiu te mawhaiwa le awhianga isi o tanto wantunu i le nei aso e me se foi nei o tanto ainga ma paanga ma sam o lo mafutu mai lunga le tanto Facebook page, YouTube channel, Radio Zeno app ai me se ai o le o nanga le tanto wala leo nei Taitolu ai nei whawhiwhianga musika sui whewhiloi o nei vaenga o le tai au an tua tāle iwa tātou wa tala mai li tio whasalau New Zealand. Ai mo le te mlei manu tala ina whaiwa matiu te o le nei fo i a songfua wha maluru atu foi i se upo foi wa sala vale ea wha maluru mai ia wha maluru watu i le mamalu si o tātou watuno ea i se upo foi ma se tala wale tauta mali i lau whaafonga malau mai mamai.
Ai manuia tele, faiva matiu te o le awhianga iai malu tātou antono o.